Ćao ljudi! Trenutno vas na kanalu ima 76, što su već 2 ozbiljna školska odeljenja. Do sada smo zajedno prošli oko 60 reči i izraza, tačnije 43 reči i 16 fraza. I prosvetni radnik u meni malo pati, što ne mogu da vas testiram i vidim koliko ste zapravo savladali i usvojili. Ali, zato mi je palo na pamet da vas umjesto testa iznenadim ovom knjigom Harryja Lorayna How to Develop a Superpower Memory, koja bi mogla da vam olakša učenje vokabulara i da sve ovo nekako bude još smislenije i produktivnije. Harry Lorain je još bio poznati kao Yoda za trening pamćenja i nažalost napustio nas je 2023. Ali ono što je ostavio iza sebe je knjiga u kojoj tvrdi da loše pamćenje ne postoji. Da postoji samo netrenirano pamćenje. On nikako nije pionir u ovom polju. To su zapravo stari Grci. I sad ne zamerite što se ne sjećam imena. Mada u ovoj knjizi on daje savjete i kako da se lakše pamte imena. I baš priča o tim ljudima koji se dele na one koji pamte likove i one koji pamte imena. Ili one koje lakše pamte brojeve. Tako da ja sam se do sad ubrajala u ovu grupu kao sa likovima sam super, a sa imenima sam na vi. Međutim, on tvrdi da to nema veze uopšte. Tako da vratimo se na njegove prethodnike koji su umeli da memorišu govore koji bi trajali satima ili vojskovođe koji su znali svakog svog vojnika po imenu i prezimenu. Međutim, ono što Harry Lorayna izdvaja od svih njih je to što je on u svoju teoriju uključio i emociju. Osim emocije, Lorain smatra da je neophodno da budemo fokusirani, znači da imamo pažnju i da stvorimo sliku, da vizualizujemo. Znači to je njegovo sveto trojstvo, da tako kažem. Pažnja, slika i emocija. I ta njegova metoda se naziva svesnom asocijacijom, jer on tvrdi da mi inače pamtimo stvari tako što ih mozak poveže s nečim na što ga asociraju ili što mu je već poznato, ali pošto to radimo podsvesno, to se ne zadrži dugo u našoj glavi i zato ne zapamtimo. Međutim, ako svesno uradimo tako nešto, onda to dugoročno ostaje u našem pamćenju. Kad sam birala koju bih od reči iz našeg vokabulara ilustrovala njegovom metodom, palo mi je na pamet da bi nam se možda najviše uklopio glagol dupe. Ne znam koliko se sjećate, znači to je neka druga ili treća epizoda. Znači nasamariti, prevariti, namagarčiti. Ako pratimo Lorainove instrukcije, znači trebalo bi da se fokusiramo na reč dupe, koja se piše, ako bi čitali po vuku, dupe. I onda palo mi je na pamet da je druga reč za to s, a da s isto može da znači i magarac. I onda sam ja zamislila, pošto on insistira na tome, znači da se stvori vizualna slika, i onda sam ja zamislila jednu ljudsku pozadinu, što će reći dupe, sa tim magarećim ušima, što je poprilično apsurdno, jer on insistira na tome da mora da izazove neku vrstu emocije, znači ili veliki strah, ili veliko iznenađenje, veliku tugu, veliko gađenje, veliku radost, apsurd, a priznaćete, mislim, sa makarećim ušima da ćete veći apsurd od toga. Tako da eto, to je bio moj pokušaj svesne asocijacije. Vi probajte nešto svoje. Ja sam ovo dala kao jedan onako poprilično nesvakidašnji, bizarni primjer, jer čovjek insistira na tome. Ono što je još zanimljivo u ovoj knjizi je metod povezivanja. Znači, kad mi napravimo asocijacije za ove reči i zapamtimo ih u nekom trenutku, kako bi onda zapamtili sve te reči? Evo recimo mi imamo nepunih 60 ovdje. U slučaju da vam je ovo zanimljivo i da biste htjeli da nastavimo s ovom knjigom, vi recite, pa bih vam ja onda svaki od ovih metoda koje on upisao objasnila kroz epizode i onda bi izvukla tu još neke reči, izraze iz ove knjige. Možemo da radimo, ali ona ostaje kod mene, jer mi je srcu draga i bitna. I stara je, vidite kako je stara. Sad ću da vam pokažem. Znači ona je iz, ja mislim, da li 70 i neki? Ne, 57. Ona je iz 57. Vidite kako je žuta. A ako vam je ovo dovoljno, moja izabrana sljedeća knjiga je Chris Voss, bivši pregovarač za FBI, i njegova knjiga Never Split the Difference. Tako da, eto, drugari, to nam je izbor.
How to Develop a Superpower Memory ili Never Split the Difference. Pišite, pa se vidimo u sljedećoj epizodi sa nekom od te dve knjige. Ćao!